Availability of beef has become an issue in Goa because of Karnataka's new and stringent anti-cattle slaughter law, but efforts are being made to source live cattle and slaughtered beef to Goa from the other states. Goa CM Dr. Pramod Sawant, while talking to reporters on Tuesday, said that if beef is not available, government will allow registered agents to get live animals in the state, which can be then slaughtered at Goa Meat Complex. बीफ सदांच जे आसा पळय हे बीफ हाडपी गोंयांत एजंट आशिल्ले रजिस्टर्ड एजंट आसा ते बीफ सदांच गोंयांत हाडटाले तांकां आमी परमीट करताले आनी अकॉर्डिंग टू दॅट ते सेल करताले. आमी जरी बीफ थंय अवेलेबल नासत जाल्यार लायव्ह एनिमल्स विथ परमिशन्स हाडपाक काय हरकत ना. आमच्या आयज आमी सकाळी चॅक केला, आमचो गोवा मीट कॉम्प्लेक्स तांकां हरशीं परमीट करता, तांकां करस्पॉन्डन्सूय केला. इफ तांकां बीफ अवेलेबल ना तेंच्यांनी लायव्ह एनिमल हाडून तांच्यांनी हें करपाक हायजिनिकली तेंच्यांनी करपाक काय हरकत ना. ती गोवा गव्हर्मेंट सायडींतल्यान आमची सगळी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स सुरू केला. गोवा मीट कॉम्प्लेक्स सुरू आसा. तांच्यांनी फक्त तांचे जे एजंट्स जे पयलीं हाडटात ईदाच्या वेळार हाडटात त्या पद्दतीन हाडून तेंच्यांनी करूं येता, काय हरकत ना. पूण आतां ह्या नाताळाक सगळ्यांक बीफचो पुरवठो सुरळीत जातलो. तेकाच लागून द एजंट शूड प्ले द इम्पॉर्टंट रोल. दोज आर द रजिस्टर्ड एजंट्स हू आर प्रोवायडिंग द बीफ इन द स्टेट ऑफ गोवा. इफ बीफ इज नॉट अवेलेबल दे कैन ब्रिंग द लाइव एनिमल्स. द गवर्नमेंट विल सपोर्ट फॉर दैट. Earlier this month, the BJP government in Karnataka passed the controversial Karnataka Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Bill 2020. The bill, which replaces the less stringent 1964 cow protection legislation that prohibited slaughter of cows in the state, bans the slaughter of cattle, whose definition it has expanded to include cow, calf of a cow, and bull, bullock, and he or she buffalo. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.